امیج دیرا زوری دست پی بکن اف هفت روشن لدیرا زوری روشه که ناقصی هیا اوجش برکم ایرشن لشکرین حکومت شامی و تقدرین دفاع الوطنی ینکو هفت تباخیم لدشی روشلات دیرا زوری دابون دست پی کرن ایدیم بیلانچوا شش روشن کو جوان ایرشانجی هینا زلالتر دبم د نوا وان شش روشن در بازبوی ین جه ایرشه ده حتی نها به قاسی 14 ولاتیش بر ایرشان شهید بونه او 27 بریندار بونه ده انجام چالکین طولدانی او برسودانی ین هیزن سوریه دموکراتیک قصد لدجیم وان لشکرین حکومت شامی او چکدارین دفاع الوطنی دجی به قاسی 45 ایرشکار هاتنه کشتن او هر وها 3 جی بریندار بونه. برای هفت روزان هزین حکومت شامی و چکدارین دفاع الوطنی ایریش لسرگوندوارین روشلات کانتونا دیرا زوری دست بگیرن. بیلانچو 6 روزان اجوی ایریش جی اشکره بو. لگوره و دیریشانده 14 سیویل شهید بون و 27 جی بریندار بون. چکدارین دفاع الوطنی و لشکرین حکومت شامی هفته تباغی ده ساعت دست بکار روژه ده در باسی عالیه روشلات چمه فراده بود. دیریش لسر هرم بیکها ده 2 سیویل شهید و 7 جی بریندار بود. شروانین مجلس لشکری دیرا زور جی یکسر بر سوا هولدانا چکداران دا و 10 گوند و باجاروک شردار کرد. ده ساعت نیورو ده جبر چکداران استاسیونین آوین زیبان و ابو حمام طوباران کرن استاسیون جی خدمت درکتن. لسر روشه هایی هزین آسایش جبو اولهی قدخه چون و هاتنه لدیرا زور راگان. هر دو روژین پایویجی شروانی قصدی و هزین آسایش تفدیرین لحرم زیده کرن و دست بلگرینی کرن. حتی درنگه شب 8 تباغ حتی روژه دنجی چکداران به موشکان ایریش باجاروک و گندین روشلات دیرا زوره کرن. به تایبەتی باژارۆکی جدێدات بەگارە و گوندێ 10 لە بۆ 20 موشکان کرێن ئارمانج. دە ئەنجامێدە 11 سیڤیل شەهید بوون و 5 بریندار بوون. هێزین حکوومەتێ دەدەما بەشارتنە جەنازەین شەهیدên کومکوژیان دە ێریشê گۆرستانە گوندێ 10 لێ کرد. çekdaran di roja çeremîn de derdora bajarê Bisêra topbaran kir. Di encamê de zirarên maddî çêbûn. Heman rojê Meclîsa Leşkeriya Dêra Zorê bi daxuyaniyekê bîlançoya roja yekem a êrîşan eşkere kir. Meclîsê ragihand ku di şer de 25 êrîşkar hatin kuştin û 10 jî birîndar bûn. Meclîsê eşkere kir ku di bersevdayîna çekdaran de 2 şervanên wan şehîd bûn. Ji ber êrîşa çekdaran aledijî bajarokên Ebu Hemam, Kişkiye û Sebha de jinek şehîd û 15 sivîl jî birîndar bûn. Roja piştê wê Meclîsa Leşkeriya Dêra Zorê ji bo şehîdên êrîşan çalakiyeke tolhildanê li darxist. Di encamê de 20 çekdarên hêzên hikûmeta Şamê û dîfa elwatanî hatin kuştin û 20 jî birîndar bûn. 13 tebaxê jî qedexeya çûn û hatinê ya li gundewarên Rojhilatê Dêra Zorê dewam dike. Her wiha operasyonên lêgerîneyên Qesedî û asayişê jî didome.